Matipyat! Wanya ngay, pare Alipio. Gumatang ka kadi itilakok, nagduduma. Adda ikan, adda karnit baboy, ken adda pe pang rikado. Sige man nga rod pare, gumatangak man itilapong nga ikan. Oh, adu Anya ti kayat mo? Bangus wano tilapia? Tilapia langan pare. Kan nakiti 2 kilo. Aha. Saan nanas ka namang ikilo ak? Gaputan na kilo-kilo dagito yan pare. Adda may 1 kilo, adda mat 2 kilo. Ay kat sige nga rod Ikan na ko niti 2 kilo at tilapia pare. Wan pare, mabit lang ta ikan ka. Aha. Dahil ito'y 2 kilo. Mano ay tibayad na? Bali 260 pare. Gaputasan analyze dagito'y lakok. Nangina. Hanggang sige latan Sikamat taglakla ko. Oh, awato man pare. Okay. Mabit lang nga rod. Taitid ko tibayad. Ay na, agyaman ako na pare tagimatang ka. Sikat ti kaunaan nagimatang. Ket kaspay. Buena mano, swerte. Ni, apay ngay lakay. Kunam at 2 kilo at tilapia da ito'y ginatang mo. Ngam nagbasit mo. 2 kilo day tabakot. Mano ti bayad na? 260. Sakit nagngina pa? Niman pare nanding tinagla ko. Ay, agdwa-dwa ak iti kilo da ito'y aginatang mo. Iso nga ikilo kuman iti kilwan tayo. Adda kita imbitin a pagkilwan tayo. Sanen. Alakit din. Dalo samon, taisigang mo. Ay, saan? Mabiit lang, ta ikilok. Ingkay subli da ito'y tilapia ka ni Nanding. Kurang iti 1/4 a kilo da ito'y Anya? Madi Binayadam mo't iti husto? Ay ngam lokwan na kapay? Bakit? Ang mga nagkamalila siguro iti panagkilo na. Bayamon. Saan Madi ti aramid na. Sa ortikilwan na. Bayamon, bakit? Lakay, inton maminsan, saan ka na gumatgatang itilako na Gaputa saor! Naibos tilakok bakit? Mayat! Uray siyak lakay, naibos. Di dala mo akurang gayam iti kilo dagiti lako tanga ikan. Kanrumbang akasta. Gaputa ipagpagnata mat dagiti lako ta. Kasla ison ati tangdanta. Ti panagsaor ta. Ay katuan mata. Kasta lati biyag, bakit? No alisto ka, at biyag ka. Un alakay. Iso nga damanan igatang ta iti ilako ta. Un lakay. Mayat daytoy at trabaho tay ta. Basta na anos ta nga gisursor. Sana bale, tadakkel ti ganansya ta. Gaputa saor matikilwan ta. Saan nati kilwan ta ti saor, bakit? No diket data. Iso lang nga iso dayta, lakay. Nanay ka, gumatang ka itilakok anatang. Manungay dayta sa nga rumpot atarong. Baintay nana. Ha? Talula a piraso? Baintay? Kastala ti biyag, nana. Nanginamot amin ang agagatangan nita. At dayan nalaka. Dayta ngay bunga ti parya. Bainti mo laang, nana. Anya? Duala a piraso? Ay nagnginamutan. Sapay makasidsidaak ita iti pinakbag. Malakit din, nana. Gumatang kayaw. At dapay lakok abuguaw. Kompleto. Ekat. Manungay mat dayta bugo ang mau. Bainti mo laang, nana. Nagnginamutan kat nagbasay. Nalaka din, nana. Gumatang kayo. Tapno makalako akmatang. Sige. Gumatang akman nga raw. Uray nagngina. Sige latan. Tama sa dutak mo't amapan ijay ilay makitsinda. Sige tata, gumatang ka ni tilakok nga ikan. Tala, manungay. 280 amin. Ta naglulukmagmat ngamin dagito abangos. Kan sagdudua kilo to'y may sasupot. Isungalan yun to'y may sasupot. Alaman nga raw, mawanla bawas nantanay. Tawarak met Ay, awan ti tawar-tawar tata. Gaputa lugi akmat na. Malaman lang mabit lang taalak ti kwartak Sige tata. Atoy, ti 5 gasaut. Ay kat tuwan mo ta. Mabit lang tasuklihan kayo.
Ay, tata. Awan mo't ganti 20 pesos ko. 200 la day to eh. Yag kong tulangan ti 20 niya, tata. Sanen, Barok. Ha? Yag mulatan day tadwa kasaot. Ha? Kasta ya, tata. Sige, agyaman ang ngarod. Oh, atoy. Alaan yun to'y 200 yo. Kan, day to'y bangos sa ginatang yo. Naipaibos ko dagiti lakok lakay. Dakkel man yung tiganan siya. Uray sakmat bakit? Naibos dagiti lakok nga ikan. Adumat ni magangganan siya ta. Ngam, ay, yak pa'y makagatang mag itinapintas akaws ko. Anya? Uray dagiti anak ta. Jak pa'y ida maigatangan iti baro akaws da. Ay, kaslaawan serbiti panaglaklako ta. Ay, mapmapan la aminan iti makan. Di gumatang ka ngamin itibado tayo. Awan no gumatangak, makurangan ti puunan ta. Kasanon nga'y? Kastoy langan bakit? Idakdakkel ta ti panagkusit ta. Anya? Wen bakit? Iti kastang araminan ta. Adu pa iti maganan siya ta. Ala pare, gumatangak man yan iti lakom nga ikan. 280 da ito'y bangos pare. Alamon, tapno makalako akmat ita. Tani, awan pa'y may gatang min iti bagas mi. Sige, sige. Ato iti talo gasot. Gatangan ko na itabangos. Ay, agyaman ak pare. Angem, umay kuntulat ta iti ti suklim ha. Tani, awan ti 20 kita. Awan pa'y pagbaryak iti kwartam. Sanen, 20 lang man. Ayos. Wala. Mutuyin ta isigang man, bakit ko na itabangos? Ay, katuwa na pare. At to'y ti ginatang mo abangos. Kita nga amlakay. Nasurok a 1/4 a kilo ti kurang na. Ne, una niya. Baybayadam iti husto. Ngam saor mat ti kilo da. Di damat ipa iti husto a kilo ti lako da. Kusit da talaga. Ana, sana balen, bakit? Mano ti imbayad mo iti dayta abangos. 280. Angan talo gasot tinted ko. Umay nanto kung maidagas di suklik a 20. Angan ko nakasanan ta, 20 lang met. Anya? Di sobra-sobran ti ganansya na. Imbagak matan kan ka saan ka gumatgatang iti lako na. Tasaor da? Bayamon, bakit? Kastala ti biyag. Diskartida siguro dayta at nagbiag da. Anya? Nasayaat ka di daytang arameg. Lukwam ti pada matao, tap nagbiag ka. Kat si kama, paluklo ko kalatan. Bayamon ko nakmet, bakit? Kastala ti biyag Basta! Saan ka na gumatangpay kaninanding? Noan niya ti kayat yu asidaan ka dagiti anak ta. Inaklagatangan na ni Jaile. Ay na, nagngina ti lako ni kadraan na taon. Sobra ti ganansya na, ngam gimata nga klata. Gaputa masadutak ngamin nga agpailay. Ay na, saan kayo na gumatgatang pa'y katakwada, gaputa saor da. Nagpadaan dang agasawa saor. Ay, in kayo langan makityanda ija ili Wad nga road. Saor titimbangan da. Ay, mabayadan mat iti husto tigatangan kadakwada. Ngam saor daman. Ay, sana ko na gumatgatang kadakwada. Dito'y latan istor ni Susan ti paggatangak, ta nalaklakapay. Wan anana, kasta ti aramidan nyo. Tano panoy-nuyan tayo dagijay asaor, ay, kayat dan Ay nalakan, simrumanan ti uyak ti buridag ta. Naimbaglakit din ata nakaturugan. No inak manen ipadoktor. Nasurok manen asangaribo ti magastos iti agas na. Ay, kat ipadoktor mo lata Ulatan Ay, awan manang maksayan manen ti puunak. Ganti ko nakapakitsendak ko ma. Bayamon, aglakotan tumanin. Tapno at dakwarta tayo. Ay, nanday. Sa or kagayam Linuko na. Anya ti bagbagamon tata? Di ginatangkukan ka abangos iday. Kurang mati kilo na. Yung kilo di anak ka, taapay ka no naglagan. Idinto ta 2 kilo matimbagam. Anya? Nene. Madiday tang ibagbagayo tata.
Sana kasaor. Ay, manipot ita. Saan ako nagumatang itilakom, ta saor mo't gayam titimbangam. Anya? Bayadak iti ustaw nga oray nangina ng lukwan nakpay lagayam. Saor ka! Ay kat no diyo kaya ti gumatang itilakok. Di saan lang? Saan mo't ada kayo lang ti gumatang nga? Ay na nandeng. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan a mabindisyonan? Mawatam, ha? Ha? Awan na, lukas tamlatan. Agsap-sapul ka iti pakay babainam. May kat, ti panagtalagkan ka, nagiti sukim no kasta. Nagadukat nga muyon. Ala, inakon, manaktak kayo. Na, Ikan! Gumatang kayo ni Tikan! ako sit beta at tao. Lakay, kasano daytan? Awan na paglakwa. Oresak nga rod. Awan tigim matang itilakok nga ikan. Kunada kanyak ako sitak ka na. Overpricing ka no tilakaw. Sakit kurang pa iti kilo na. Kasta mo timbagada kanyak. Kasano nga rod itan? Kwa, bakit? Kabayatan ti panagnak nga agawid. Inamamiris ko timbaga kanyak nila kay Mario. Ako nana, ti agusar iti saura pagtimbangan. Sana mabindisyonan. Ha? Wen bakit? Husto ti kunana. Tapay nga uray dakkel ti maganganan siya ta. Ngam awan mo't pakakitaan. Nga rod lakay. Kas iti nauti anaganan siya ta. Naigatang iti agas ti burita. Kaasimat namin no saan nga agagas. Kuha bakit? Isardeng tanti aglako. Tawan mo't langan ti gumatang. Ha? Mangsapo lang iti sabali apang gadak. Kan sana kung nagsaor. Katalaga amadi. Saan tayo mabindisyonan? Lakay. Isong agbalbaliwtan bakit? Saan tam nagsaor pa'y? Nasayaat mo, ta nakaamiris kayo. Unliti siya. Iso nga imayak. Ta umayak man mangibagan no adda ipalabam. Tani awan kwartame. Awan maigatang mi iti bagas me. O sige. Tangdanan kang aglaba, kandra. Apag iso, naurnong tilalabaan me. Ay na, agyaman ak unay. Ngam nadalos nga ta tilabaam. Wen, agtalog ka kanyak. Simpaag ti panaglabak, tapno agtalog ka lata kanyak. Sige. Iti ka nito anadalos tilabaam. Kanayo naktung agpalabakan ka. Ay agyaman ak Leticia. O sige, ikan ka iti may sasalop abagas tapno ada isaang yo. Tulong kon dayta kada kayo. Kaasimot dagiti anak mo. Ha? Ay na, agyaman ak Leticia. Talaga nga awan kwartame. Tainggatang ko iti agas di buridak me. Ikan ka iti bagas. Asa nga salop. Tulong kon kada kayo. Basta, saya atom ti panaglabam. Un Leticia. Kat agyaman ak tatalken nakpay laang. Nga uray saor kami iti panaglaklako me. Laglag ipumakanayon kandra. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan a bendisyonan ti Diyos. Itan gagayem tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti agusar iti saura pagtimbangan. Saan ang mabindisyonan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Sige lang pare, uminom ta. Ilibre ka lat ta. Nung may busti kwartak, aglakwak tumanan ni Tirik. Tadda paginom ta. Nembagpaikan ka pare, tadda lat ta pangalami ti pagsat mo. Ang amsak, awan makukwartak pare. Una, sige. Shot lang pare Ernesto. Agpulutan ta iti tinuno abangos. Ay kat, una pare. Mayat. Mayat at talaga. Ay na! Una yan ni Ernesto. Ay, masuro na ka talaga. Isumat lagaya masaan nga inmay ijibang kaga. Tanapan manin nagbartag. Che! Agat arak manin. Ay! Ernesto! Saan dito'y salas ni pagturogam? Ingkay jay silid!
ti datar. Suron ko ni ti kastoy akabalay. O sige, agar mo sarta yon. Wow, itlog! Wow, itlog! Sige. Sidaan tayo amin dayta. Agore kayo taikan kayo iti sidaan nyo. Dahito iti parakan ka, boy. Dahito mo ti parakan ka, girly. Para mat kanyak dahito inatda. Ket, siyak ngay. Ayan nga iti sidak nga itlog. Awanan, talulaang tilinutok. Nagalasan ti ugalim. Apay di nakinlutuan nga eh. Awanan ati igatang ko. Apag isulang at tanlo nga itlog tinagatang di kwarta. Nagalaskan. Ket, dahito ilang tuyo ti sidak. Agyaman ka, tadda. Kung kontrolem gayam ti kanak masuro na kun ken ka makitam. Sige la ang anak ko. Mangan tayo kid din. Tain kayo payag eskwela. Hoy, Agnes! Anya ter aramidam dita? Boy-buya, man dagiti mulak at araw. Nagpipintas nga minan dagiti bunga da. Ni, aywan! Ay na, mabalinan nga ilako dagita Agnes. Dagiti kakasta ti kayat dagiti gumatang. Daytay saan unay anatang kanan. Los, planok nga rudan nga apitan. Tana imbag lang nga ilakaw. Ay na, agpada ta. Agapitakmat iti mulak alubyas. Aya? Ay, anya. Naglawa ti minulaan nyo iti lubyas. Una, ta nagagatmat nila kay ko. Iso atul-tulungak mat takaasimat. Iso nga ita, agapit kami. Naimbag ka paylos. Nagagat ti asawam. Ngem ay na. Nagsadot ti asawak. Ay, marurudak ka talaga. Iso ano jak agdagat? Awan agbisin kami kadagiti anak ko. Ala, katagan anos ka Taan niya ngay nga rod. Kastala ti biyag Aganos ka, tasadot ti asawam. Huwag nga rod. Iso nga apalan ka, Luz. Tanaragsak ti pamilyayo. Ngamin, agtintinulong kayong agasawa. Iso aday ta. Naglawa ti minulaan nyo iti lubyas. Kadakkel tumat akwarta ti pagbalinan na. Una, nagagat nila kay ko. Iso love na love ko. Bad trip! Nabanta ka ni Risto, kakadwa! Sige man, agkanta kayo man, tagsalag! Agkanta kayo ka na! Ala, agkanta kayo! Kanta ka na doon! Sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto! Nagragsak pa rin, Ernesto! Sayaw, Ernesto! Kasto, tibiyaga! Sayaw, Ernesto! Ragragsakan tayo, tibagbagi tayo! Kasunod antik na lito, Sige, ituloy yung tiyagkanta! Tagsalag! Hoy, nisalam man antik na liti! Agyamanak na nakunsing ngamin ginatang mon tinatda alakok anatang. Ay, wan, Agnes. Ay, kaasi kamat. Isupay mat aja mapaglakwam kanyak. Katno, adan tumanin natang mo, umay naktumanin lakwan, Awan na. Ay, agyamanak unay. Oo, sige. Ina ko nana, tanay. Agur uray dagiti anak ko. Taimbag no, adda ijay nila kay ko. Tainlutuan na ida. Alain ka nga rudan, kat ni rabi imatan. Nasip ngatan. Awan ka di pa'y ni tatang niyo? Awan pa'y nanang. Abisin ako, nanang. Ay, awan anak. Uray siya kat mabisinak matan. O sige, mabiit lang taagluto ka. Awan gayam, ada ginatang ko at tinapay. Isulaangan ti kaninyo. Adto ya, kaninyo adwa, tani. Agluto akpay. Ay, una yan ti kasto yung biyag ko. Mabisbisin ako ngam siyak pay lang matagluto.
Kadayjay mo't nga asawak. Di pa agawit nga umayagluto. Ta siguro, at damanan iti gagayam na ngagbarbartag. Ay, na yan puti kastoy, apiyag ko. Oh, kasano ba kahit? Rumwar tayo kadag iti anak ta? Intayo man mat agaliwaksay, nga uray iti maminsan laan. Sige, lakay. Intayo man nagpasyar. Igatangan taman, dagiti anak ta iti kawus da. Tani, pasig ngagkupkupasan dagiti kawus da. Unlakay, talagang igatangak ida Taadamot kwarta tayo. Nakatsambata iti apit ta alubyas. Nangato ti presyo na ita. Dahit ti pagyamanan ta bakit? Naimbag ko na, tagpada ta nagagayt. Iso nga, ado ti mula ta. Talaga nagagetak nga asawa. Uwin, amok day ta. Alang nga rod, tadigusag pa'y dagiti anak ta. Sakbay arumar tayo. Nay, da kayo matasa nga pamilya ni Tagur-ura iti pagluganan nyo, los. Un Agnes, rumwar kami man. In kami agpasyar. Kan padasan mi man, timapan man iti restaurant. Naimbag kayo pa'y, mapadasan nyo ti kasta. Ngam siya, kay na, kastoy latta ti biyag ko. Kas ita, agsusuunak manin iti labang, agisurusursor iti lakok at arong. Ay na, inka nga minin ilako ijay ili mabibi Isumot laang ti presyo. Iso nga anusa kun nga gisursor. Sige, makaamu ka. Ayun gayam. Mangibati ka laangan itigatangag to Ha? Ay owen ikat agyamanak. Uray tay balor ti sangagasot a pisos. No kayat mo bayada kaon. Ay, bayadam to lata, into no may kasingiran. Sige nga Rod. Oh, sige. Inak nga roden kat agyamanak. Sige, Agnes. Ay, naimbag pa ti pamilya dalos kan Cirilo, kanaragsak da. Makitak ti kinaragsak da. Ngamda kami a pamilya, ay na, pulos asaan kami anaragsak. Gaputa awan mo't panunot ti asawa. Ay, naimbag ka pa'y boy, saan ka asakit ti ulo? Oray si ka, girlie. Nasingpat ka mat. Naimbag kayo, pay. Apay nanang. Apay nanang, anya sakit ti ulo. Ay, ubing kayo, pay. Ngam nagsisingpat kayon. Kasta kat inton dumakkel kayo, masapol nga agagat kayo, ha? Iti kasta, saan nga agbisen ti pamilyayo? Anyati ko na nanang. Anya pamilyami? Wan, anak ko! Inton dumakkel kayo, kat adanton pamilyayo, saan kayo nga agsadsadot? Nang runakan ka, boy, tasikan to ti padri di pamilya. Agagat ka iti husto, akas kan ni Cirilo, aka aruba. Iti kasta, agragsak ti pamilyam. Naawatam, boy! Uy nanang. Saan aday tantulag barbarto ti araramidem Iti kasta, saan to akaasi ti asawam nga aglaklako, kan agbangbangkag, para iti kaninyo. Maawatam, boy! Uy nanang. Di ka agilad-ilad laptan, boy! Agtrabaho kamot Agbain kamot iti asawam. Iti kasta, naragsak kumamot. Maawatam, boy! Uy nanang. Malumbag ka! Nakangiungiwat ka! Sumardeng ka man! Diyak makaturog iti kapigsa tingiwat mo! Sika, boy! Intun dumakkal ka, di mo itulok at asawam ti manggad, ha? Naawatam, boy? Sumardeng ka kunak mo! Amok matkat asak ti pangibagbagam iti dayta! Kat, naawatam amen, dagiti imbagak? Naimbag pa ni boy naawatan na. Ngam sika nga, Ernesto, naawatam nga ta? Ay, di ka pilagtalaw, tawan matla ang sirbeng! Nanakonsing, adda ka din ni Pare Lucio. Tapay, awis manen nga ginaw. Kasta la ti biyag, nana. Ragrag sa akin milang matibagimi.
Kaya't mo asawan ragrag sakam tabagem. Una, takas talang harod ti biyag. Ag happy-happy ka kabayatan asibibiyag ka. Ngam, happy nga tamat ti pamilyam. Ha? Happy nga tamat ti pamilyam, Ernesto. Kumusta ngayon ni bakit mo, ha? Nakalako ka din iti tarong na. Tais upay mo't nga igatang nyo iti bagas siyaw. Ha? Ay, agragragsak ka, ngem ti pamilyam, saan mo't anaragsak. Ay, agawid ka kit da, hintayin katulungan ni bakit mo, agtrabaho. Awan kit di tibain mo, Isukit din nga asawam, ti mangpakpakan ka, ha? Sino kayo kumamang ibaga kanyang itikasta, nanakonseng? Tapay, madi ka di dyan bagak, Ernesto, ha? Awan bibiyang mo itibiyag ko. Di ta ka man langan. Ay, ore, amirisam ana imbag. Husto aming imbagakin ka. Iso nga ibagbagakin ka ti gastoy. Gapo, tama siya na kiti asawam. Nagagat ang mapanagbangkag. Kanya nyala di tanti mastrek na pagtrabahuan. Iti kasta, adda ipakan na kada kayo. Apay, di ka masyan iti asawam, Ernesto? Aniya. Man nakibiyang kayo mo, tabakit? Di kakatagbain, Tadi kakapkapin anaw, ngam kastoy kit din ti bagbagakken ka. Tabareng numakariing ka iti kinapudnaw. Asika, apadri di pamilya kat, sadot. Iso ati pamilyam, saan anaragsak? Aniya. Ha? No kumata nagagat kamat, apadri di pamilya. O di, naragsak kumamat ti pamilyam, ha, Ernesto? Ngamen, saan nga agbisin ti pamilyam? Angam anya nga road, kat bartek kamat, baliw daw, kunanya pa dita, bartek lang arudan, sadot paay. Ha? Adda ka din malagit mo itaabulan, bakit? Wan, adda. Wedding anniversary ta. Inton bigatin day ta, lakay. Ay, kitag-blow out ta, Uray pansit lang ti iluto ta dito'y balay. Basta tinapatag, naragsak tayo amang lagip iti wedding anniversary ta. Sige nga rod. Agluto tanto iti pansit. Ingkan to awisin dagiti kumarem, kan kumpare ta. Tagsasango tayong tuman. Sige nga rod lakay. Tay nakmakitsenda. Gumatangak iti mailuto para inton bigat. Oh, agselebrar kayo? Naimbagman kada kayo, tada igatang nyo iti sagana yo? Ay na, pansit laang kan salad. Husto daytan. Tinapatag, naragsak kami asa nga pamilya nga agselebrar. Iso amaawis kayo asa nga pamilya, Agnes. Adamat gatangak para ubing. Kay kun ice cream. O sige kat agyaman na ta inawis na kami asa nga pamilya. Saan nga do dito ara kapag sasangwan tayo? Kumpare. Ay, wala, okay lang. Ken saan tayo umat nga agbartek? Una, amang mabitinak iti dayta, tabasit mat. Pasensya ka, Ernesto, ha? Ngamin, sana kunay nga umin inom iti ara. Ngamin, sana nasayat day tayo ti salon at ko. Ken sana naragsak ti pamilyak iti kastang aramid ko no bilang, pare. Ha? Kas makita mat. Uray basit lang ti pagsasangwan tayo. Naragsak dagiti may abisita. Pero na. Naragsak kami sa nga pamilya anang pastrek kada kayo iti balay mi. Kami para sa rilo, Ngamin, talaga mo naragsak kami sa nga pamilya. Tasyak nga ama ti pamilya. Jack baybay ang ti pamilya. Nagagita nga trabaho. Iso nga dalata maigatang mi iti bagas kan silan mi. Galit ka na ka, pare, sa rilo. Apay akas tamot ten ti bagbagan, pare. Kaya kulang mo't nga ibinglay ti kabibiyag mi pare. Ada kami ang pamilya. Kaya't naragsak. Nga oray simple lang kaya da pa nagbiag mi. Ngamin, saan kami nga responsable agad na? Inawis na kadi dito yung pare Cirilo, tapno insultuin nak. Saan pare? Ni apay agungit kon sa Ngam na maawatam kumati kayat ko nga ipakaawat. Agbayin ka. Agbayin ka iti tao makakit kita iti aramid mo. Kang runan ha?
Agbayin kay ti pamilya. Nangunay ti asawa. Akanayon nga adday di bangkagyo. Ken kanayon nga agsusuon iti labang, agisorsor iti lako na naten. Tapno lang nga da may gatang na iti bagas ken si danyo. Ha? Ay na, pare Ernesto. Di mo urayan at talawan na kati pamilya. Agbalbaliw kan. Laglagi pam ti pagsasaw ako nana. Tinagagat nga ma, naragsak ti pamilya na. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Tinagagat nga ma, naragsak ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Ay lakay, nasayat mo ta nagsweldukan. Adda ngamin kayat ko agatangan. Adda kursunadak abag itsyendaan. Sige, gatangan lata Ayun lakay. Kan inak mo tan makitsyenda Tani, awan amin nandito balay. Wen, ala, ingkaalaan tay sweldok iti bulsa ti jacket ko. O sige, tarumwara kita matlaang. Inak makitsyenda. Lakay, kasano itan? Awan pa'y maigatang kun iti bagas tayo. Taawan isaang tayo. Ingka man pa'y mangibagay iti kwarta iti kabsat ko ani Goryo. Apoy asyak ngay. Sikan Sige, siyakon. Unang ba't nga miyinin ni boss ko? Saan pa'y nagpasweldo? Inton ko, agikata ko na driver na. Lakay. Hindi na lang pampanunutan mo ta pamilyado Itantan na pa'y lang mo ti sweldo. Saan na ba ni? Tinapatag. Itad nan tulat ta. Alang rab, tayo na pa'y man mangibagay iti kwarta iti kabsat ko ani Goryo. Amok kamin kat nagsweldo iti kalman. Ay, awanin kwartami. Naibusan. Tanakitsendak iti kalman. Ha? Ay, kuha ko maipag. Mabalin ka di nga oray bagas latan ti bulode. Taso katakto inton makagatang Anya? Agraman bagas? Utangin nyo? Kuha ngamin. Alan, bakit? Ikaw mong tikabsat ko. Kaasimat dagiti anak da, no di damangan. O sige. Agim na Sukatam to, Fredo. Ang mga nuko na am alibre. Wanipag. Sukatakto. Ay, mapainak kumamangawat iti bagas bakit? Minawat ko latan Uray na sakit ti kusilap kanyak ti ipag ko. Day tatiga po na asikat imbaon ko, lakay. Yamin. Amangan no makasauak iti madi ka ni Rita. Na siya ti pinakitaan na iti madi. Barang ititibos mo ti sweldom. Tapno makagatang tamutin iti bagas. Kat sukatam adagos tinabulod mo kadakwada. Rita, anak, imayak ta umutang ak kumay ti limagasot mo. Tasukatak tumot laang inton mangipaw it ni Jenny. Kanayon matlakit din adito iti pagturungan nyo. No kasta nga kasapulan kayo. Bayadak tumot laang, anak ko. Ay awanan, nanang. Naibusan ti kwartame. Taado ti ginatang ko para dito balay. Awan la ka din tinatda nga uray limagasot laang. Awan nga rod. Ay, awan nga min maisa ang may kinitatang yaw. Isu nga imayak ditaw itabarang adda maipabulod yaw. Awan, nanang. Sige, mabalin yun ti pumanaw. Tado pa'y ti aramidak. Diyak kayat ti masinga. Anya, papanawon na kadagaws. Apay, saan ka di amabalain nga agbayagak dito'y balay ti anak ka? Disturbo kayo nga rod. Kat ado ti aramidak. Agdalusak pa'y dito balay. Ay, talaga asan ang nasaya at ti ugalim amanugang. Kunam no asino kalaunay ang itikasta pa nagsasaum kanyak. No ararigan, kat awan apulos ti na itultulong mo iti pan na kaitakder da ito abalay. Naputasakbay ang nagasawa kayo iti anak ka. Naipatakderan da ito abalay. Kat da kami ang naganak ni Goryaw, tinang tultulong kan kwa na, tapno maipatakder da ito abalay na. Apay akas tamatan nga iti bagbagayo, nanang. Kat asawa nakmat ti anak yo. Malain na kaun. Awan man ang tinasaya at apagturungan da ito'y asaritaan. Awan nga rot, nanang.
Imot lang nga rodan, nagalaspay ti ugali day di arita. Ay, oray siyak. Imutan na pa'y. Kinapudno na. Nagsarita ka maing kinigurya. Inawagak nga umutang ako may ti kwartana. Kat kuna na nga inak kano alaon kindirita. Ngam idi na pa anak. Kuna na mutan na naibus ka naw. Kas di day di atao, nanang. Imot lang nga rodan, nalaing pa'y amang pabaeng. Ay, wun nga raw. Naimbag ka pa'y amanugang tanasaya at kabalasang kaw. Nanang, Saan ka akasken kwa na anagalas ti ugali na? ay, mabiit lang. Tainak mangala iti kwarta, nanang. Paikan kayo iti limagasot. Nagsweldo nga ni Fredo iti kalman. Ay agyaman ak unay, Vivian, balasang kaw. Bayadak tumot lang, inton agpaw it ni Jenny nga adiyaw. Saanen? Saan yun nasukatan pa'y? Awan mati sabsabali ka datayo. Ta anak yu mati asawa. Ha? No lakit di adda. Maikan kayo, nanang. No awan, pasensya latan Ay na, Vivian, nagsaya at ka at talaga amanugang balasang kaw. Rita, apay nga inimutan ni nanang ko. Adapay met kwarta nga iduldulin mo Ay kat, kastala ti biyag Rita, No jak agsirib. Awan matay tayo iti bisain. kinasirib ka ditikas dyan nga aramid mo, ha? Siya, jak kayat ti umut-utang. Wano bumulod iti sabali. Ngamin, jak kayat ti adda umut-utang kanyak. Wano bumulbulod. Anya? Uray ni nanang kat inimutam? Ay makamuda mo iti biyagda Rita, inakday jay. Iso anas kan nga ikamlata. Nulakit di adanta. Adan kan iti pamilya, guryo. Iso asaan arumbang asika ti pagkamangan da. Bayadan damit lang ti utangan da. Uray pay! Jak kayat ti umutang. Iso ajak mat kayat ti agpautang. Anya, agawid ka, Jenny anak. Agbakasyon ka. Wala nang. Ay nasaya at nga rodno kasta anak ko. Tapno makapulapul da ka mo. Intun bigat matlang, nanang. Agawid da. Urayin niyo ti pasalubong ko kada kayo. Wan anak ko. Ay agan-anad ka iti panagbiyahay. Sige, nanang. Kastapay nga rod. Bye. Bye, anak ko! Ay na, agawid ni Jenay. Ay nasaya at launay. Apa yung maragragsakan ka ba kahit? Ay nalakay, ni Jenny aburidak ta. Agawid daw. Anya? Ay ikit nasaya at launay Fredo anak, umay kayon to ijay balay inton bigat ti malam. Ta ijay kayon to amangan. Taagluto kami kinitatang yaw iti pagsasangwan tayaw. Ne, apay? Birthday yo? Saan mo titiko na ka? Sumangpet ni ading yu ajinay. Kastaya nanang. Sige umay kami to. Una, tagsasango tayo amangan kada ading mo ajinay. Nabagaan nyo ka din, damanong guryo? Wan, isutim mo na anang ibagaak. Kat kuna na awag, umay danto ka naw. Nasayat nga ron no kasta nanang. Sa anak ko na sumurot, guryo. Da kayo latan ka dagiti ubing ti mapat. Ne, apay nga bakit? Basta. Umay kakit din. Amangan no adam baga dagiti kakabsat ko no di ka umay. Jak nga rod kayat. Ay basta, umay ka. Tapno damat mga sikaso ka dagiti anak ta. Agpakita ka mo't ijay bakit? Sige. Umayak man lang. Di kayang danang, adda pa sa lubong ko kada kayong ubing. Agyaman kami, Auntie Jenny. Talaga nga inggatangan kayo iti pa sa lubong. Gaputa ka iliw kayon. Ay na, kailiw da kamat, Auntie. O sige, taitod kung dagiti pa sa lubong ko kada kayo. Agpapada kayo amin amaikan. Ipag Vivian, apay ni ipag Rita na kami suon.
Kasta na day ta ipag. Pudno ka di imot? No, anya tinanggag mo maipapankan kwa na. Pudno amin. Una, ta imposible mat nga gulbud ni nanang. Nagipulong ni nanang kan ka? Idi pa ila ang agipulpulong ni nanang kanyak. Maipapan iti ugali ni Manang Rita. Nasayaat matah, tapno maamwam ti ugali nga. Nakamisuot. Akasla kayat nan ti agawid. Kasla saan akomportable dito'y balay. Wanya ruto. Di pa ila agawid, takastamot lang ti pakpakitan ha. Mangan kayo na tapaw. Lola! Vivian, Ginay, umay kayong sumango dito ilamisaan. Wala nang. Ala, umay kan ipag. O sige. Naimbag ka pa, ading Jenny. Dakkel gaya matalaga ti sweldom iti trabaho mi di Manila. Tani, nagado ti ginatgatang mo para kada kami. Un manong, amin kayo kat inggatanga. Nang ron na dagiti kakaanak ka. Agyaman kami ading ko. Kasaan ka naimot? Kastala ti biyag itataawan pa'y pamilyak, da kayo pa'y laang tigat-gatangak. Pagyamanan milata ading ko Tamalaglagit na kami lata. Kastala ti biyag manong, agkakabsat tayo, iso nga agpipin na rabor tayo. Kasta, ti agkakabsat. Ading Jenny, mabaling ka da pabuludan na kami langan, iti pagpuunan mi kanibakat ko. Tamang ipatakder kami, man iti pakanan ni Jilay. Ha? Pakanan? Uy, ading ko. Ngamin, kanayo na madilit isweldo iti pagtrab-trabaho agbisin mo ti pamilya, no kastalaan. Sigurado ka kadi apagpuunam, manong? Uy, ading. No kaya't mo, inta kitaan dya pwesto ang nakitak ijilay. Idi pa ilang nga plano mi tikastoy, nga mawan kwartak. Nalain kami imot kanibakat kong agluto. Iso apat nga adun to ti customer me. Sige, matulungan ka iti dayta, manong Fredo. Kaslamangin insulto Jacob satyo Agasam, nagadot inten na kan ni Vivian. Nagdakkel abag, kan napunupay. Idinto tasyak, kat may salaang ablaus. Okay. Apay, agreklamo ka? Kaslamangin insulto ti kabsat mo. Mhm. Isublik la kumanday ta inten na ablaus. Napintas ngamin. Iso sayang mat. O ita. Amomon, tirik na ti maimutan. Ha? Mariknam ita, tibong nga ti kinaimot mo. Anya? Nung amin kumata na parabor ka, di saan ka maimutan? Ha? Laglagi pam day ta apagsasao, bakit? No naparabor ka, saan ka maimutan? Ibagbagak ididaytaken ka, Rita. Ang dayta laad day ti panunot mo ti ipilit mo. Imot ka ngamin a tao. Ure asin lakit dawon ti karubam kan ka. Imot mo pa'y. Bumulod dala iti daspan mo. Imot mo pa'y. Nagadupay asaom iti karubam. Kwa, lakay. Amo itan ni Jenny ti ugalim, bakit? Tan natural. Nagipulong ni nanang. Tauri iso nga inami, kat imutan pa'y. Iso nga ita, imutan na kamit ni Jenny. Sa bagay, si kalaang metkit di Tada kami kadagiti anak ta, kaya't ado ti inted na apara kada kami. Si kalaang man, ti may sa ti inted na. Kwa, lakay. Okay ta, limagasot lang abulbuludan ni nanang ken ka, inimutan pa'y. Nagado pa'y asa umkan ko na, binastos mo pa'y. Ay, Rita, madingamin ti kasdi nga ugalim. Agbalbaliw ka kuman. Itigas ta, naragsak tayo lata. Kwa. Maditi na imot a tao, bakit? Nulakit di, tada maitulong mo iti padam a tao, o di tumulong ka
Tano na imot ka a tao, ay maimutan kan tumet. Apay, anya ti bagam kanyak manang Rita. Imayak. Taumayak agkid daw iti sorry. Ado tinaidanon kan ka, may papan iti madi nga aramid ko. Sorry. Agkid daw ka iti sorry kadagiti tao anapasaktam manang Rita. Saan asya? Ha? Ngam kayat ka akasarita. Taadda ka matlaangan dito'y balay. Diyak kayat yu ugalim. Saan laang aninanang tinagipulong iti mading nga ugalim? No di kat dagiti tattao nga da iti aglawlaw mo. Kuha? Diyak kayat ti impakitam nga ugalim idi kasangsangput ko, manang Rita. Nakamisuot kalatan akasla kayat mo ti agawid. Adinak pa'y pulos kinasarita akasla adda basol ko ken ka. Kinasarita ka idi, ngam di ka pa'y simungbat. Apay, adda ka di pagkarit mo iti biyag. Ha? Kuha? Manang Rita, mabalin ka di asaya atem ti panakilangan mo kada kami a pamilya ti asawam? Nasayaat kami kan ka. Iso akasta ka kumamat kada kami. Nangrugin ti pakanan nyo, Manong. Nabita. Uwi na. Kasaan kami nagsardeng? Aging ka iti di may mailukat. Ken, babaen din ka iti kwarta mo yung pabulod mo kada kami aling ko. Agtalekak kan ka, Manong. Iso ati urnong ko ijebang ko. Inruar kun tapno pagpuunan nyo. Ikarik ading ko. May sublimin to ti pinagpuunan me. Nasaya at launay no kasta, Manong. Saya atin nyo. Tapno rumang ay to'y pakanan nyo. Sorry, Manong Guryo. Ngam saan ka matulungan itikid-kid daw am agatad. Awan pa nagtalog ko iti asawam. Iso ajak kayat nagpabulod. Ha? Ang mga no agtungpal tulaang iti awan kauskan na ti kwarta. No ni bakit munto pa'y matlaang ti agnegosyo. Iso sorry Saan ka mapautangan, Manong? Makita mi ita bakit? Inimutan natan ni Jenny. Gaputa imot ka kanungamin. Awan pa nagtalak na kan ka. Anya? Ay, sayang mo ti planok lakay. Kaya't kukumati agistor dito balay. Nangro na pa itatasamar. Aglako ako maiti halo-halo di taparaangan. Kaskada merienda. Agnegosyo ka no adda pagpuunam. Ngamin, saan na kaya tikabsat ko ti agpabulot iti kwarta? Gaputa muna si kati mangimaton. Awan pa nagtalak na kan ka. Lakay. Iso agbalbaliw ka man Rita. No naparabor ka, saan ka amaimutan? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. No naparabor ka, saan ka amaimutan? Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Wan ka din na hulya. Bayadak to, inton agsweldo nila kay ko. Good. Agdago pan iti innam agasot ti utang mo dito isturkaw. Kasano ngay daytan? Ikarik na. Agbayadak to, inton agsweldo nila kay ko. Sige. Ngam kasanon ngay, no di ka agbayad. Agbayadak na. Ala, ikan nakit din iti utangak akon bit. Kan mantika. Nayunang matan iti itlog amay sa dosena. Kan innam a noodles. Sige, ikan ka. Ngam talagang agbayad ka Wan na, ay sus, dagulit kayo. Sige, mabitlaang taalaat dagiti utangam. Ay, bakit? Apay nga imutang ka man nun nga eh. Kat, awan nga rod si daan tayo. Anya? Kat no itid kumot amin amat gadakkan ka. Ngam, apay nga umutang ka lata. Na, kasla ibagbagam ajak ammo ti budget. Bakit? Kita umot ana imbag atan eh. Saan analakati agsapul iti kwarta? No kayat mo, sikan ti mangigam iti kwartam. Kat si kalatan ti ag-budget para dito'y balay. Tapno awanan ti maibagam. Ha? Saan mat nga iti kasta? Bakit? Ibagbagak lang mat ti amok anasayaat.
Palagipan ka laeng, tani. Nagadumat nga utang mo ngamin. Kat, anya ko ma. Unay ka na ya. Di mo amo ti paisuro. Ay, ukas tamlatan. Awan ti nasaya ta pagbanagan ti pamilyata. O sige, mangkita ka lang iti kayat mo ahulugan, misis. Napipintas amin da kita alako. Una niya. Ay, daytoy man rice cooker. Kayat ko day tatadakkel. Sige, dayta ka dilaang, misis. Kan, dagita man plato. One set dayta. May sadusay na plato. Innam amalukong, ken upat a platito. Oh, mayat ah. Sige man, dagita ti utangat. Saan abalay ta hulugan man? Ay, katwa na. Dagita ka dilaang, misis. Sige, inayon mo matan day ta pressure cooker. Bale, talo amin. Ti rice cooker, one set a plato, kan pressure cooker. Wan. Sige nga rod, misis. Alam amin dagita. Pagsaritaan ta ita, no kasano ti panagbayad mo. Uy, nakita ka itay Aida. Nangala kagayam iti hulugan. Una, at damot pagbayad ka? Naimbag ka pa'y tada pagbayad mo. Kat, apay adi ka na nga la? Sanak ngamin akas kan ka usam iti hulugan, Aida. No siya, tasaan mo't nga emergency dayta, ay agurnungak ay iti pagcash ko. Anya? Una, tasaanak akas kan ka nga adala ta pagbayad mo. Nagngina ngamin no hulugan, triplin sa ti bayad na. Sana balen ah. No siya, diyak kaya ti mangala. Talaga amang inaanak. Iso nga agurno nga klaangan iti pangkas ko. Taadayo, analaklaka. Wan bakit? May mayat matlang dete ikas mo. Ngam ti hulugan. Ken makapili ka pa iti nasaysayat. Iso nga agurno nga man iti igatang ko iti rice cooker. Kan agraman pressure cooker. Addakan ka dayta ah. Agpundarak man iti gamit tayo. Ay dumatakkel dagiti anak ta kat agkolehiyo da. Ay awanin saan ako na makagatang iti gamit tayo. Wana, bakit? Makamo kalata. Sana bale? Tamo matiag budget. Sumungad jay agsingir iti ulugan. Ay, saan arumrumar? Di ko na nangatak at agbayad ak. Saan Ilem mga day tatao. Apo! Apo! Apa nga? Awan sa amang tao dito eh. Asti nga kisap sa pulang. Ay, kwa. Tay nangalakan niyak iti hulugan, kabsat. Rimwar samot. Ni Aida. Ay, wan! Ni Aida. Mga nurimuarda. Itang amin nga daw tinagtulagan niya panagbayad na. Manulang amin tinaidaw na. 500 lang. Idinto tarumbang 1.5 kumati daw na. Ay, kastaya. Ket kuna nang agsubliak langan iti dayto yung aldaw. Taited na tidaduma ang bayad na. Ang mga nurimuar isong awan, di tabalay da. Nanilakay na mat, kat adamo trabaho na. Napan mat iji pagadalan, dagiti anak na. Kastaya. Agsublikan tulangan Sige, inak pa'y nga rod. Agsubliak tulangan. Ay, dayjay. Napanan ti agsingir kumakanya. Oray anya ter aramidan na. Talaga nga ilum mga. Kat sa anak nga agbaybayad. Kastala ti biyag. Adda ka lagayam di paraangan nyo, Aida. In may di agpapahulugan itay. Sapsapulan na ka. Aya, In lumangam samat. anya? Inlumangan asasawang. Tulagan nyo kano nga umay ita. Ngam saan nakamot anadanon. Kat, anya nga rin ti mabalin ko ngay no dinak na danon ditoy. No kayat mo akad si kanti mang bayad kan kwa na. Surun kon, ditang ka man langan. Nagalasan ti ugali na?
Pudnon sakit di ti atap ko. Nga inlemangan na di agsingsingir kan kwa na. Bakit? Itad ko tinatgadakan ka. Agbayad kan iti utang mo, kan inkamatan makitsanda, ha? Wan, siyak ti makamo. Agbayad kan iti store ni Nana Julia, tani kababainan. Wan ka di lang kay. Talagang agbayad ah. Igatang kukit amin ng dayto sweldo ni Tirso. Tapno saan kaming amaaw-awa na. Mga kilaklangan iti tricycle amang itulot kanyak inton agawid ha. Kasigurado, jakto kabailan amin abit-bitan dagiti magatang ko. Ay, Adda ka matgayam di ti tiyandaan. Nagsweldo nila kay mo anya. anya ko maitano nagsweldo? Manakibiyang, ditakan! Ay, surun kong iti dayjay akarobak. Manakibiyang launay? Nakitam ka dili Aida, BK. Di amok ngamin, kat nagsweldo nila kay na. Ta, isuti ko na di Gino akatrabahuan na. Ay kaarubak abaro. Wala na. Nagkatrabahuan da. Ay, nakita kita'y agsapa ni Aida. Nasabat ko yung tiyandaan, nana. Makitsinda siguro, ah. Agur urayak iti umay na pagbayad di Tersina. Di matlaw umayad. Urayan nyo, ah. Ang mga noadan to dahi dyan, madamdam, ah. Ay, no di pa'y umay agbayad ita, asweldo nila kay na. Talaga ang mamati akon at diwad nga agbayad iti utang na. Ha? Ado, ti utang na dito. Ngam di mo tagbaybayad. Kari-akaray, ngam di na matungpalan. No di yung mauray, di kayo iti balayda, tagjayo asingiran nana. Ha? Unan niya. Ay kastaman kiti ti aramidag. Inaksingiran itan. Ay supay, apaggatang ko iti lakok, ti masingirak kan kuana. Awan ni nanang ko, nana. Imuar itay pay. Ah, kasta ka day. Ibagam kan kuana, nga intod sumangpet, nga umay agbayad iti utang na iti istor ko, wan. Wan, nana. Saan mo aliplipatan nga ibagaday taken kuana? Naglaing ka anak ko. Kasjay ti aramidam, no kasta nga da umay agsinger, asika ti madanon da. Damagampay nga umuna no anya ti gagarada. Ket no kunada nga agsinger da, ibagam nga awanak ha. Uwan, nanang. Kasta, nasaya at launay day ta anak ko. Anya ginangan ko, Aida? Ha? Nay, adda ka magayam dita. Ay, kuna no maturog kay jay silay. Rimuara, gaputan ng ko ni bakit hulyang agsingsingir. Wan nga raw, dahil di abakit saan ang makauray? Ganan niya di bilbilin mo dita anak mo, ha? Surusuruan pa yun nga gulbod. Saan mat adakas timbaga ka? Apo! Apo! Umayak man nagsingir! Apo! Eh, Ala, sangwam di agsingsingir. ay saan? Ibaga yung awanak. Ay, anak, si kanti sumangukan ko na. Ibaga mga awanak, ha? Uwan, nana. Saan? Di mo pagbalinan nga ulbod day ta anak mo. Sige, ingkasangwan. Awan ti pagbayad ko. Kanjak kaya kabayadan day na tao. Anya? Wen, ilang mga klangan. Kasigurado, mauman tumit lang kat saanin nga agsublipan. Ingkasangwanan, di ka mga ibabain. Kunak matasaon. Ingkasangwan no di mo kaya't ama kapung tutakkan ka. Wah, awan pa'y pagbayad ko. Baliwam tulaan ng tagsubli. Sige. Ang pangasim taghulog ka maten. Awan pa Apolostin, hulog mo. Jayla 500 a down payment mo, tinted mo. Wan, amaw. Sige, baliwam tulaan ti umay. Kat ikare, mang tedak to, iti bayad ko. Aida, agbayad kan iti utang mo, tanay. Napanmatan kan katiganan siyak dito istor ka. Aguray kayo kumamat Saan kumat nga itarayan day ta? Dang nga ka atalagaan niya. Nagalaspay ti panagsungsungbat mo itan, tasingiran ka.
Apay, mano ka dito utang ko dito istor mo. 1,800 pesos amin. Oh, nagbasi mo lagayam. Bayadak tulat ta. Ay saan ang mabalain? Agbayad kan, tay gumatang itilakok. Agbayadak tulat ta. Tunggal mapanak iji balay yung nga agsinger, awan ka. Isuan na saya at mat na nakita ka lumabas dito isturkaw. Inakaw, agbayadak tulat ta. Ha, di ko na nangatakit agbayadak. Saan apulaos? Bay amandita, ang kanayon nga agsingin? Masaya at matanda ka na, Aida. Talaga nga inururay ka. Tagsingirak ko man, tanay. Napayagan nga umayak ag singsingir kan ka. Ngam awan man lat may itid mo. Ay, buwisit ka bay amay sa! Agbayadak tulat ta! Isa pumanaw kan! Apay nga yakas tatipan nakisaritam kanya. Agung ungot ka matan. Naglaing kayo nga agsinger? Idinto ta triple matiganan siyayo iti pahulugan niya. Saan mo't ngamin analakat ti agkarasubli dito nga agsingir? Ay, pumanaw kan! Disturbo ka la iti trabaho? Mangtad ka kumamot tanay. Di akong makaala iti ilako. Taaging ka ita. Di ka pa'y nagbayad. Pumanaw kan! Buwisit ka! No di ka pala pumanaw! Ipar akong ditarupam dagiti amin nga inalakan ka! Salbag ka! Nay, adumot gayam ti gamit siya, neneng. Wala na. Talaga ka day, nga awan ni nanang mo. Jak ibagbaga nga aglamlamang ijay silit. Ala, total, katdakkal ti utang na kanya. Bagkataklaan day ta TV, ta ilakok. Iti kasta, masingir ko ni nanang mo. Ha? Adamot pagbayad na kumakanyak. Ngam talaga kiti adina kaya ti agbayad. Iso abagkataklaan day ta TV, Aida! Umay kami agsingir. Ha? Agsingir kayo umat kan ni Aida? Ay, wala. Ang no din nalat ta kaya ti agbayad. Soblyak langan dagiti nalala na kanya. Isumot dagiti nakadisplay. Kakadwa! Tulungan dak, tairwar tayo. Sige. Ay, puwera day ta TV, Takukwak day ta. Bagkatakmat day ta. Nagalaskat nga minan ti ugalim, Aida. O, kasida, awanan ti TV. Inala ti nakautangam. Saan ang mabalinti kastoy nga inaramid dagijay at tao? Neto, Anay ko! Apay atin ng panak ngay! no di ka katdang nga, awan na ka mo. Naglaing ka nga umutang. Ngam itaraya mo ti utang mo. Salpag ka kiti babae. Ti utang, rumbang abayadan, saan kat nga itarayan? Ha? Mawatam, Aida! Bang ibabain ka nga asawa. Ibabain mo ti pamilyam. Naglaing ka nga umutang. Ang itarayam mo. Ay, nagkalas ti ugali mon. Kuat, Tirso. Manibot ita. Siya kung timanggam iti swaldok. Saan na nasika? Kan di mon ulitan ti umutang pa eh. Nadyak tumat na bayadan. Iso asika. Agtrabaho ka. Tapno at pagbayad mo iti utang mo. Baka pasurong kang asawa. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasao akunana. Ti utang rumbeng abayadan saan ket nga itarayan. Tampok ditoy programa tayo. Kas tala ti biag